Антисептиктер канча дейсиздер? 91. Эмне себептен 91 болуп атат? 905. Магазинин içinde globustun içinde şöyle bağ koyup da şu bağ saytımız. Şu globustun içindeki administrasiya koyup атат, Anısımız yok yoldayız. Biz reklama kadar kılalım. Жок, эми силер globustun içinde сатып атасыздар да. Yok biz reklama kadar. Баага ким жооп берет? Баага. Айтсаңыз, баага ким жооп берет? Yok biz değil. Мен түшүнбөй атам, чоң кыз. Сиздер коронавируска каршы антисептик берип атасыздар. Yok biz reklama kadar kılatağız. Бааны айтып атпайсызбы? Мен сурап атам. Globustun administrasiyası. Баага ким жооп берет деген суроого. Globustun administrasiyası. Вот, ошентип койгула, глобустун администрациясы мынакей көрүп атасыздар, урматтуу бийликтегилер. Айтса камап коет. Чын айткан кишини камап атат да. Ал эми мына бул факты. Байке бәкем сатып Жок. Сиз кийлигишпеңиз, тигиндей туруңуз. Мен эле колдоном, неге айтпайм? Жок, сиз берге кийлигишпегиле мага. Силердин жумушуңарга мен кийлигишкен жокмун. Мына көрүп атасыздар. Муну жөнөтөбүз сиздерге.